Yebo, sanibona abantwana basekhaya. Kahle ngizonikhuza ngala bafana abancane laba. Hayi, ngoba bafikile yonke. Mina angazi isitayela siphi lesesingenile sokuthi umuntu akubona ukuthi umdala nakuye, uzele, uzigugele, umdlula nga 10 years. Yini la azokwenza yona? Bafikile labafana abancane guys. Ngizonikhuza. Endekhuzekani. Ene manje lento engizonitshela yona, engizonixoxela yona, ngifuna umuntu ozongijaja la uzongitshela ukuthi hey ini washa wacima, boost spray, fufu. Hey guys, wena mangabe uhlala ezulwini vele hayi kuzokusiza vele ukuthi hayi yazi swipe ungayibukeli le vlog yami ngoba mina ngihlala emhlabeni ke bafethu. Mina ngiyaziphilela, anginasikhathi sokudlala. Hayi umfana vele weza lapha emsebenzini, ongibona lapha emsebenzini mfana nice nje. Akachampisi yena ukuthi vele u small boy. Akachampisi mara nje yabo bekazofuna ama parts. Hayi vele kube umuntu othazi sister vele mina ngumuntu olungisa imoto yabo, ngiyathenga ngiyalungisa. Cela vele ukuthi kusale ngithathe inamba yakho and then mangabe khona into engiyifunayo, ngisho niyazazi ninjani bafana. Uyazazi ukuthi vele inamba yami uyifuneli ama parts, uyifunela ama body parts. Mara yabona hayi nami mina futhi kahle bengingekho lapho vele abafana abancane bengingababheki. Angikho lapho, angibabheki. Angazi nje yini engilahlisa side. Ngimnike vele amanamba aloko vele everyday aloko angibuza ama parts ngimkhothe. Hayi ngelinye ilanga umuntu angazi bekakhothani ngithi ayazini hamba uyibheke nawe nje. Aseshazi bengaba mnani kanjani ukuthi mangiyoyibheka lapho ungikhaphi. Kumnandi man, yazi kumnandi man, yazi kumnandi ukushelwa bafethu like ukuthi umuntu akufune. Singayenzi ngathi ezabuma abusisi asiyithandi leyo nto leyo yebo, ukufunwa. Hayi umfana vele hayi kube into vele ukuthi vele nami yabo ngiyafletha kumnandi nje hayi. Why not? I am losing next month. Hayi sikhulume mhlambe kudlule boma 3 weeks 4 weeks yabo. Hayi sengiyabona nami ukuthi hayi lo muntu lo kumnandi yabona umatured, siyakhona ukucoca nani. Izani ngintshele something ngami na. Mina let's say you and I siku talking stage. Angeke mina ngiloko ngiyalena le ngiloko manje. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ngibhekane nani. Kumele siyojika lapha ngibona ukuthi or uyazazi indaba zakho or ngibhekane nenkinga or ngibhekane nani. So before nje mina nawe sithi siyajola or khona into esiphushayo or ini, vele mele siye lapha ngibona ukuthi ngithi mina mhlambi siyaqhuba boma 6 months masesijola ngithole kungana next lapha kune stoop. Ngizothini ngizothi bengenzani? So leyo nje ngicela niyazi guys, vele bengifuna ukwazi ukuthi ithini into yalomntana lo. And then abeka consistent ke ngiyazi nithi amabhenseni imali la beka consistent lapha emsebenzini alethi lunch nini yabo, alahlele nje athi yazini mama sithele petrol yabo. Fede nami vela ngina stress, ngiyabona ukuthi hayi man yazini athi ngimnike chance man uboy sibone ukuthi lento yethu simikisaphi. Friday ngithi hayi usisi ngimhambise ayovakasha. Mina ngiyacross
pakisha back ngizoba ubona kusasa emsebenzi wangikhapha emsebenzini kusasa ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani hayi pakisha sis pakisha girl pakisha ube mnandi angilande vele umfana sidlule vele sithenga ama drinks hayi vele angifuni vele ukuba tips ngifuna ukuyibona lento engifuna ukuyibona ukuthi ayazini uzongikhona nalo umuntu lo because mina vele ngizikhohlwa nginja egame angisho ngiyaphapha nangapha ngibhizi ngiyamthreatenisha la endleleni ukuthi hayi mina vele uzongibhedele ke uzozithula usenkingeni ke bafanas fast forward ke hayi siyafika vele kube mnandi hayi sekuyisikhathi sokulala ngisho mina lezinto zabo ngiyazaza ngisho ukuthi ngizeleni sekuyolala hayi lamza hayi khona umfana ngiyambona vele hayi khona yena hayi uzowenza umsebenzi yabona yacala ukuyibona into enje lo muntu wangikhwela ngathi ngiyidonki yawazi lo mshini lo roundayo lo abantwana lo wase carnival lo wamahashi yazini enhla ngiba nama flashbacks Mfana lo azange angicabangele ukuthi nginomntana kumele ngimpepe the next day. Mina umntana umsesemncane guys. Thanda usesemncane usawugibela lo mqolo. Azange angicabangele. Yabona ukuthi abacabangelani labo bafana labo ukuthi wena uzele wena mele upepe umuntu. Lo muntu wacishe wangiphula umqolo loya. Endakaphumuli ni la uthi kuyaphunyulwa uthi ayazini ende liyadonsa ne angikhulumi ngento zabo ma 5 minutes ayiphela yabona umuntu omusha vele kuzosheshwa kuphi amsho wangiyele iduduza rank lo yamfana wangilandela lamapilisi weni lawo 50 rand ngiyanitshela lento engayibona lapha akaphumuli la uthi ayazi ngicedile ayithi umuntu aphumule awuseka yakhwatha sekadlalisa isande emtsinsileni hayibo ngiyacala ukuyibona ngithi into engabuyela emsebenzini ngivithike yona the next day bengathi ngishaye umphakathi bekungathi ngishaye umphakathi guys ene mina yazini angizwani nomuntu onomhobholo angiyibolekanga mos isazoba khona yami yakho why udlela emonini why usebenzisa ingqondo yama politician ubugreedy so ngiyanikhuza guys ngiyanikhuza khuzekani busisi bomama ngiyazi niyahalela ukuthi yazini labafana laba niyabazwela ngenimele leyanto le mina angeke ngiphinde umuntu ozongitshela ngebhenseni angitshela ukuthi hayi mina ngifana nomunye ngimdala ngimatured ngibonile bathi ukuhamba ukubona ngibonile ngiyabonga thank you nilale kahle Mongameli TV Mongameli Saniyana hayibo akundlavini kunozitshena yathi kudzana ndiyitsho lento ndithi akundlavini kunozitshena usuka sikhambe wendlavini qha ke ngoku ukuthi nabafati hayi babhemu ndibone 3 yonke ndatsho ndathi bona ke lo hayi kwathiwa unomfati nowesibini unomfati nowesithathu unomfati tina abafati tonke khona la ubethi shoot 13 enginje ndathi baba beyeyi ndaba kwakhomba ndakhomba baze basithupha kwathiwa banabafati bosithupha tiphelele indlavini kunozitshela nithi phangele ninomrhuno nidla ngomrhuno ngoba ngokuthi le ndlavini tivele tateka singekababoni thina abanye nabo bengekasiboni ngoku indlavini echiyekile pha kwanozitshela kuthiwa yinto kwaXaba utabona ke nathi sithathe sisiyovasa amehlo sifike sokuthiwa indlavini takwaXaba nathi kunozitshela thina abafati guys nimiyeke lo kwaXaba
ukhona lo wakwaXaba hayi anditushi ubani kodwa na umbhekile nje uvela umbona uba yabona lo ufanele uadvocate lo nimyeke ungateki nawe wakwaXaba uba utayibona le video wani kwanoba utayibona kwathi noba umngani wami nala kuTikTok kodwa ungateki ningateki ningavumi na ifuna ukuniteka nisine sabu advocate hayibo kanti indlela into akunozitshela atikho nzala nakangako bapha sebancinci nje kodwa bana bafati kuthiwani kunozitshela kuthiwani umthetho wakhona uba madibe nabafati ngeke nawuya kunozitshela uphuma ngayo nawusuka phaya esigunganeni uwela ngesheya kunomkholokothi okanye udundubala insaba usini ndifuna ukuya kunozitshela haya akungoma ento ayikhamba kulonyaka bayekhanini enye ingoma akungoma ento ayikhamba amambozi ami ndiwa odile ayeta endleleni ndifuna le ndlava into akunozitshela ndiye latona qha akho nto endise engomeni ndiye le ndlava into akunozitshela le tete nabafati tisincede umuntu abhale la asho uba unomfati yena ningasifunisekho ingoti